Elipot mag kech kod oro en ji ariyo ne osewito ngimagi e gwenge mag Ng'ara Tuko e kaunti ma Baringo kaluwore gi kech. Achiel kuom ji ariyogo en miyo moro man gi nyathi matin ma jajumbe 3 kende. Chenro mar reso ngimane ne ogore Lwanda e kinde mane owito ngimane thuolo machuok kende bang' ka koro ne owuok e ode. Miyono wachore ni ne omadho mana nyuka kende motelo ne tho mare. Dayo moro ma jahigni 80 bende ne owito ngimane e ode juma mokalo. Hendi Chesut, jaod miyo mane ong'ielo rengo, onyiso jofwamb weche ni ne gionge kod nyalo mar anyuolane mar chiwo chiemo ne joode. Bang' kane odargi e puothe nyading'wen kaluwore gi onge mar arita kwe e kaunti ma Baringo. Hatuna chochote na huyu mtoto ni mtoto kati ya wale watoto wengine ni mtoto namba 8 na sasa hakuna chochote hapa. Na mimi naenda kutafuta kibarua. Sasa hata kukufa kwake wakati nilienda kutafuta kibarua, kumbe yeye akachiokota akaenda maji. Kwenda maji labda kwa hiyo hali yake ndio akafanya anguke na kusirai. Baada sijapata fahamu vizuri kwa sababu ile hali niliwachiwa ni hali ya kutatanisha. Kwa sababu kama mama angekuwa at least hata angesaidika na ile maziwa ya mama. Lakini kwa sababu ya jukumu kama hii kulea mtoto ya wiki 3, hata mimi nahitaji wa mama aniambie jinsi ya kulea. Huyo gogo alipoteza maisha Jumapili, alafu tukakaa Monday, Tuesday, Wednesday huyu mama kapoteza maisha na still hiyo ni njaa wote. Kwa hiyo pengine hiyo gogo alipopoteza ni maisha yake kwa njaa, tukasema wacha alafu tusaidie hiyo nyumba. Kuongea kuhusu hiyo nyumba ikawa ni nyumba. Tukaona sisi yote tutakwisha. Ili tulie, serikali watusikize. Kwa nini wanangojea watu wakufe ndio wakuje? So we are telling the government ni kwamba wawaje kazi yote ya maendeleo na walete pesa kwa maneno ya njaa.